indawo emnandi le. Kuyasiyo la ubunandi. Usikhetha nje ngitsho. Nje kulama wona amahlamvu akhona ngoba khulu bazo nje kulomthuzo wakhona. Yabona le green layer ngahlaba ukuthi hayi siyachaza nje. Ukuthi ngikhumbula isigqoko vele ngidlale khonapha. Lami nje but phinde ngicabanga ukuthi kulabo cherry badlula bona. Kule ndaba labo cherry wena. Nje akuphileke kungela mama phela eduze. Manga. Ungapha lesi njengoba lesi silabo mama eduze la. Useke wena mina ngikhuluma into ezinjeki la yazi ukuthi info nje akhona ukuthi ukuphila nje seduze. Nje uhlale nje la unentombi ungahlala uyishimane yabo. Uhleza uladombu lami kube intombi yakho nxa ungayi. Wena ngoba uyishimane ukukhuluma kahle. Mina yebo ngino mama ureda kunjeni. Kusokwaqonywa mbani? Kusokwaqonywa mbani? Hayi. Sakuvela khona. Wena vele hlezi ucabanga ubugebenga nje. Ulamanga. Kanti akunjeni. Wena naziningi izicabanga ezasobugebenga. Alright ngitshele izithu. Ngitshele izithu. Kumele sidlale ibhola. Sibheje. Yabo ucabanga ukuthi ugingile udlala. Hayi okwesithu. Uma futhi sithi uyaginga phela. Uthi unobhode la. Siyethengisa abantu abathengi. Nje siyafakile okuzenini na. So nje tabana zayidlula na. Bazabe sidlula khona nje sifakele lokuzenini. Kodwa iplan sanhlala lawo isithathe isitshele umuntu uzobona bazabe bedlula besikahle bephumule bothini ma-freezing. Nje iplan le nje. Hayi mfana ngiyacabanga ngiyacabanga ngithi uyacabanga nje. Nje nahlezi ngicabanga la ekhaya uhlezi ucabanga imali lezi mama uphela nje onye. Ngicabanga ngithi lesikolo. Nje vele ngicabanga umama uphi. Nje isikolo nje siyabambelela ndoda into leya. Kuyabambelela lokho hlalo landa kuyachawa phela uchawa amatishi. Yini into elandayo? Uma ucabanga ibhizinesi ungcono yahlala ube le mali upophela ufanele labo lokuzeni labo big zula ufuna uba le mali endini. Unamanga wena esikolweni ngathi uhamba esikole awuyicabanga ngathi awuyicabanga ngesibhizinesi wena uzobala njani imali ungakwazi 102 umalume Jeki kafundanga but wathi sihamba ama27 umalume akuphi Jeki baningi umalume baba balezi wena uhamba udobho umalume umuntu ehamba 27 umalume wonke umuntu umalume akho la just because of lami ngifuna ukuba rich hayi kodwa mfana wami ngitshela yabona ungaqala ufunda uthi ungafundela phana siplan amabhizinesi and futhi ibhizinesi livela kuma commercials ngathi awufunda ama commercials ngathi awucabangi zomfana bonga isikole sona isikolo ngiyasibonga kancane pari wena ama commercials lokuthi balwa lelo lizwe kumbulizwe enyuzini hawu ngihambile isikole phela mina uhambe yini qamba maka mfana wangithathe kancane mina wathathe kancane mina ngahamba esikole wena nje besikole walanda ukuyagembula ngiyagembula tshona udlala uski ngama-2 kodwa wena ngengqondo yebhizinesi kanti ngiyabona ngiyama le-2 sezagena nto sele 10 rand sengigene ama-2 rand angaki kwesinye isikhathi uhamba le-2 umama ke uphile ethi ngeyomphako wona ufika udlile uthi ungasadlanga umlomo esimhlophe nke ubucede busubuye sonithathela ukudla kwami hayi khona into engayenza yikho right hayi akuthembisa sengijintshile manje mfana athi yes ngiyakutshela $20 and 20 rand. So lapha so with 30 rand lapha $20. So nje ikwana into kodwa la hayi niyakwana mpela sema njani tawutheni ayithi siwede khona namhlanje ntamba sa Ana Papa ya kibana baje ya lo one mapese uvere uhlezi kukhuluma ngawe sokutha hayi mapese
Okay, vele ngwava lonke intshontsha lonke vele hayi asitshontshe Kunamaplani ezibhizinisi nje. ibhizinisi yakhe futhi Abona sifuna ukuthengisa ama-perfume nama-fridge. hayi ngakwazi angikwanisa ukuthengisa ibhizinisi okwenzayo Kenza imali nje, yabona ukuthi uphinde bazalile mntwana. phinde bazalile kaba hamsidonga ngakhansi Thina i-anda nje. Umasalo, lokhu ungaka nje. right Hayi, sizo siyabonana njani? Maybe kusasa ekuseni yabo. Asabe ukuthenga ukuthi sikhona. njengebhizinisi kululeka ibhizinisi lethu kuyahamba nje cabanga nje kares abantwana abancane amankazana segeza sejahile sefuna ama-perfume namajita akhona abafana abancane sebethanda ukushela sebethola nje waya begezile befuna ama-perfume nje kululeka ibhizinisi izahamba amnamhlasisekeleni lo karumemba wakho lo wamanje osimlingileyo ajeki la yamazi umveli hleze late sonke isikhathi ende futhi phela khonapha ngabe sirobhile bathola zethisha imaseji hayi andisabe uyasixabana laye hayi imali esikhipe nzima ndamele ebeyesitengisa amaphefumuni namuhla ajeki khona vele kunjalo sasilokhu esilindane laye kumbe ungaphi lumfana kumbe usatshontsha lapho khona nawo anti uyambona Yizolo ukuthi ngidawelana. ilozi nizingamanje Manje amaphefumuni yasithembise relaxanini bafana. Zwana nje kona wasishwayeli kabo nesesihlezi almost 2 hours yonke silokho esihlezi khona Phela nyahamba la mfuthu nami. akhona bafana latatazini umvere kawani mangitshengisa bafana ula nje into buyela yabo dlanga ulasirobhaqanti izimali bafana phakathi relaxanini engaphira kabi madoda 60 rand ili-1 madoda hey yabo ana ukhiphela ama-black akhona baba fana la ngani ubuyele izinto la ana amfana mlapho uthengile lapho lapha lapha ngiyatshela, uthengile straight ndoda azinto zokudlala lezi wabukeni nje ukuvule uzwe uphunga ukunukelela nje uzwe ukuthi ukuhamba njani hey umntwana lapha vele uthenge over lapha madoda yabona lapha ungavela uspray lesi bonke abantwana so kuwe ngiyakutshela wena lokho vele akusoze kulale lokho abantu bakubona ayibe buvele lapho nina into esisayenza la ukuthi wena mana sibone lesi uhambe lokuyi-1 yabona uhamba lokuyi-1 lawa yeah la mhambe lokuyi-1 la uhambe mina vele andikukini vele uyathi ufika ujensa umuntu sinasi spray umuthi fa mbijani kumbe kuze unukelele ungaspray hayi uzahambe ebukisa ngentaso yakhe uthi fa wena ewuzinukelele yakutshela lazi abantwana la yobangena yakutshela ntwana but vele khona ama-perfume la blind kari manje ama-frozen ke amajensi kusekaba yiphutha ama-frozen watholanga imali yakhona isakhona la ale ma-frozen vele yi-20 rand yabona hayi 30 rand khona 20 rand 30 rand hayi vele ngithenganga ngayo mina ngithenge nge-20 years kuphela nazi vele ama-frozen angikawona awabhira ntwana nazi so best plan ama-frozen yalanda nini amele walande maybe phambi kokusasa yalanda phambi kokusasa so majensi anisiliboni nani andiboni yangoba andivina vela kini so abachana vele mnandi so nani nakuthi uspray ngapha tinukelela kanje bathi uthi hayi akhona laphana ibhizinesi lethu laphana namajita kari manje sasiloko sikhuluma ibhizinesi into lezi sizidlulisa emalini sizithengisa emalini 60 rand ndoda okay hayi sije lazi imali siyabe silayo ndoda ngiyakutshela hayi imali yabe iningi lapha ndoda entele noma singayibiza sithi 70 yabe right yabona right velelasingabona ukuthi sebethenga kakhulu lapha i-70 madoda sehlisa ngoba abantu basebekwathi into le ingeniso abantwana hayi khona userious nje hayi khona uqinisile lapha
Mele sike singeneni lapha sichaya abantwana sesiwathini ama-spray la. Njengoba manje ligwala akekho member ligwala njengami emankazana. Mina lo angiyakutshela mfana. Aje phela kuyadusha ichere wanje yamanje. Hayi ngithuthi cherry madoda hayi. Nazi. Ma. Sikutshelile. Kayo ndoda wakho sibalekile amankazana. Hayi lo mfana lo angazi mina lo.